Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Divehi rajyege emmeha hiwaagi masekketteren lobuweti divehi muwatinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miyadaki bainul aqwami masekketterenge duwas. Miduwas miyadu algonmen faahak kurayar rajyege ekeki dairatakuga hiwaagi kamayako masekke koravam gendawa emmeha maseketterenge aguhuri masekkepulu algon faahak kurani nuhona hinhama jehi hure maseketterenge masekkatuga agu wazan kurmaki algon men kuran jehe kame miyadaki maseketterenge qadar matiko aburwari masekkatuga mahawle qaim kurma libe ranuge fursate fudunteri divehi rajye bina kurumga jamaatuge mas'uliyatuge warugadakan handana gennan jehedu wahe ehenkamu maseketterenge duwahuge tahniya rajyege emmeha maseketterina arismi kurani nuhana taataayku ad maseketterinaki qawm taraggi ko kuriyerumge ma tambu qawmuge iktisad warugadawe duwali barumge fahatuga wani maseketteringe tedweri kama ikhlas teri bura masekkekan qabul kuran jehe mujtama kuriyarwa faagati mustaqbale hoda dinumuge arkaatinnaki algon menge maseketterinkan ei emmen danna haqiqate ad miyaharuge maseketteringe shiare kama algon men kandalafa miwani revolutionizing skills and training, building a resilient Maldives workforce for inclusive economic growth. Mishiarun hamakoddeni komme divesaka ves masakkatuga maadanuga kuriyadiyuma beenumwa hunara wasidattaka fursatta fahikoddinumuge muhimmuka egotum emmena wazifa mi siyasatuga darun hunaruveri masekketteren ufedduma fula dairaegga mi ministry ndani masekkettake kuram egotum dehahavvara gina divehinna hunar dasko dinuma tinsateka zuwanuna khas tamrin dinuma national career service medwereko wazifaya gule ekeke khidmata for koddinun himene mihuriha masekkettake annanga jiyaltaka ujala mustaqbale bina kurman ele warugada bingale ad maseketterenge hagguta rakateriko ijtimai mashwarata ituruko masekkatuge mahawul rakater kurma a babe fehrigendiyai industrial relations agule qanun eket deha service adi occupational safety and health qanun de deha service media har tasdiq kurevumaeku ni qanun takaeku trade union ta registry kuran fehri sarkara wazifa de farataka adi masekketterin baveriwa labor advisory board gaim kurevunu kam faahakura adi masekkatuga mahawluga sihhata rakkater kama behe council evs wani ufaddafa mige iturun wazifa ya gule khilafta avaha hallu kurma tribunal ga a dispute resolution division ek gaim kurevi bainal aqwami femwaruga divehi rajya wani ijtimai insafa masekkura global coalition ge member kavs wefa adi international labor organization a guligen decent work country program ekulawalumga masekke kuriya dair minimum wage review kurma labor management information system ek gaim kurumga masekke dani kurevemu ad masekketeringa duha guligen divrajyege emmeha masekketerinna nuhanu ikhlas tarkama ko algon shukur dannawa algon men kuriya damwani sarkara masekketerinna wazifa de farataka ekuga masekke kogge इंसाफ वेरिकमा एकवेरिकमा मसकतुगा माहौलुगा इज्तिमाई अदालत कायम कुरैफावा दिवेहि राज्य बिना कुरमा अलगोनगे वाहकुल निम्मालुम कुरि बैनुल अक़वामी मसक्कत्तेरेंगे दुवहुगे हे एदुंता अदियो सेफ्फार हुरिहा मसक्कत्तेरेन्न अरिस्कुरा अदि दिवेहि मसक्कत्तेरेंगे हग्गुत रक्कातेरिको दुलहेयो मसक्कतुगा माहौल गायम कोद्देवुमा दिवेहि राज्यगे रईसुल जम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ कुरवमुंगेंदवा मसक्केपुळु फाहको emanik faana haggu shukur dannawa algon ge ikhlas teri dua ki algon me mikura masakkatuga man allah baraka levum divehi masakkatterenge hunar itur kurma ufaddun terikan itur kurumga hew tawfiq devum amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh